Ассаламу алейкум, ардактуу көрөрман. Сиз Расул Ахматов YouTube каналын көрүп атасыз. Бүгүн болсо 13 март Баткен шаары, бул биз турган жер Кызылбел өтүп көрмө пункту, таможня десек болот. Бул жерде бүгүн ушул кыргыз-тажик чегарасынын бүгүн ачылуу аземи болуп атат. Бүгүн демек тарыхый күн болуп атат. Бүгүнкү иш-чарадан комментарийси сиздерге көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Туғандар, бір туғандарыбызды, укаларыбызды, шолар айылдаш туғандарды, шолар кесе бір көріп, шолар менен дагы көңүл чакынамасына ден соолук сурашып. Көптөн бери көрүлөсүз? Канча болду? Анча болуп калды. Анча жыл болуп калды. 4-5 жыл. Жок, 4-5 жыл болгон жок, 4 жыл, 3 жыл анашында атырабыда. Kimde var? Укаларыңыз бар бу? Укаларым бар, коям укаларым. Да, айылдаштар бар болду. Көрөбүз акыр. Бирге жашап өскөнбүз. Ушул чегара ачылышка кандай ойдосуз? Жакшы болду, мына эки эл биздики достук болман дагы бири-бирге барды келди десе болсо жакшы да. Барды келди болсо жакшы болуп кетет, Кудай кааласа. Ушунчалык мына. Азыр келип бияктан туугандарыңыз сүйлөштүңүзбү? Келгенде. Eşittim, telefon verdim, kelgen şakırdı. Буга чейин телефон аркылуу сүйлөшүп жүргөнсүз. Кимди күтүп турасыз? Туғандар келсе кетті, аваларларын, келері бар, шоларды. Үчі шәһәр тұрауыз да. Аша жақтағы жаш болады, иншалла. Көрілексіз көптен бері? Bir жыл болып кетті. Көрбөгөнүңүзгө? Авалдар шақта, шолар қыдаласа, ашықса келетті, шолар ұшырашып, барлашып, құдай қаласа, иншалла. Allah razı olsun, rahmat. Qanday сезимдериңиз болуп атат? Сезимдер жакшы да, Кудай кааласа. Эми туугандар менен ачылса, барды келди, той топур дегендей. Двигаемся, не шатаемся, хорошо? Не... Таджикской государственной границы. Директор погранслужбы Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-майор Алимбаев. Разрешаю. Кашчы отур. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sınıfı olsanız müşahit. Добро пожаловать в наш традиционный, вчера начали готовить традиционное блюдо сумалек. Естественно, он готовится целые сутки, да? И у нас у кыргызов оно очень важно, здесь, когда ее открывают, прям какое изображение получается. И по этому изображению мы гадаем на этот год урожайный будет или какой год. Дай бог урожайный будет. Пожалуйста, Урожайный. просим. Уже начали? Да. Казан. Ну, хороший сумалак получился. И по правилам самолет у нас пробует чегараны. Да. Граница. Казахстан, Таджикистан. Значит, можно говорить, что Еще один день. Бисмиллахиррахманиррахим. Соли пурфай шавад, соли серхосул шавад. Пешвои миллат, ҷаноби оли муҳтарам имоми раҳмон ва Садир Ҷафаров дӯстӣ абадан бошад тоҷику телевизор ҳама орзуҳои нек ба расид. Раҳмат шумо ва раҳмат. Соли сери пури фаровонӣ ҳамин дӯстӣ мо садсолаҳо ҳазорсолаҳо поянда бошад. Шумоам раҳмати калом модаро
Hemen mehnat kediton. Ama orada otamır işte. Siz Sumalak'tan ostayınız. İki elin dostluk için. Biliyorum. Очень вкусно. Rahmetli kalam. Dua berip kana aksa. Dua berip. Gelin gelin. Dua berip koysun. Harman. Benim model aziz şimdi dua günü. Kana amin. Көтөргүлө билекти, Аллахым берсин тилекти. Ушул эки туугандар Тажикстан, Кыргызстан ушинтип биргелешип, дагы достошконубуз үчүн Аллахымдан миң калла шүкүрлөрдү билдирип кетебиз. Ушул достугубуз үзүлбөсүн, дайым мурункудай болуп, жакшы жашап, жакшы ийгиликтерге жетип, ушу эки дүние бактылуулукту берсин. Ушу Сумалагыбызда да эми карасаңар Аллахтын буйругу бул. Границаны түшүрүпчү, границабыз тынчтык болсун деп жүрөбүзчү бардыгыбыз. Бардыңыздарга тынчтык, амандык болсун. Şu президенттерибизге дагы иштерге ийгилик берсин, өмүрлөрү узун болсун. Şu дүние тургунча туруп, дайым ушул элинин тынчтыгын, элини ойлогон инсандардан болуп, бардыгыбыздын заманыбыз тынч болсун, өмүрүбүз узун болсун. Сиздер дагы келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Rahmetli kalam şu. Каждым доме есть пища. Bir sal koymuşlar o zaman. Kurramal düzüne Tahurrabim merip Mudanın gözde jingerip Hayranen yakanı pek Akmalap harap düzele Kengepen çetinde Denizin arbetinde Vurgular Tançıgat Vurmancan Arasam Kanı azı Tançıgat Vurmancan Arasam Batasın Akbular Harsatın Avalıplar Halıncak Bölünüp Dalgıcak Alıplar Kökülücak Birinde Kamuflaj, nasıl? Hayra gözlü sallele Ken oynuk tuncanında Ramazan bizge aytırgan Aylan ayın kış kız altında Ramazan aytsak bir Bayramlar menen bardыңар. Жақсыларыңыздар. Кеп қалдырып. Teşekkür şey yok. Малину готовим, мед сами готовим. И вот, смотрите. Косточек тоже наш? Санек, да? Это все наш хаттама, косоки, речки, горы. Современных технологий, современный материал используется и делают для детей вот эти. Какой же у вас, на сегодня у вас промышленность тоже развита? Вот у нас красавицы тоже так делают. И шьют вот эти платья, и далеко не ходят. Также у нас вязанием занимаются девочки, вот. И обязательно у нас из дерева. И, а рядом, я хочу, вот это. Абрикосовый, да? Это местный. Продукция местная. И шоколады, вот эти шоколады, они делаются из наших местных, вот, например, Натуральные. Да, только натуральные. Они без никаких добавок. Да. Дальше у нас горный мед. İttifakın belgisi. Tatavani dostan ra gum makun. Dostani mehruban ra gum makun. Дар ҷаҳон бедӯст гаштан мушкил аст.
مشکل آسان کن کسان را گم مکن گفته از شاعر شیرین کلامی تاجیک میرزا ترسنزاده. دوستان عزیز Maksat maksat. tarixiy voqea oldu. Hindistonning chegarasi ochildi. O'shani sizlarga baringizga kutib Emotsa gene. Assalom ey marzime hanro sipar so'yi fardoyi duraqshon bolupar do'sti در ریشه و بنیادی ماست صلح آرد جمله را سود و ثمر قاصدان دوستی خوش آمدید وارثان دوستی خوش آمدید Salamatsızlar be ey manastır oğul kızları Bulgat algan manastır gol bahtları Hoş geldinizler ey dostlar uşul kunga Nurun çaçat eli bizge manastır şanı Saxtaybiz biz tuğandar adatların Tuballukta yaşay manastır kadri Az elin mimandarı hoş geldinizler manastır oğul kızları Tarihi mihan nedanet ta kanun این محبت این سعادت این ظفر شد جهانی جشن نوروز عجم سبزه یا گل داد عالم را خبر دوستانی معتبر خوش آمدید نور دیده تاج سر خوش آمدید Girton. Biz hazır. Öt kötü.
شما آگاه هستید ماهای بانگاه سرحدی یک در شهر اسفره گلستان مقامات حفظی حقوق دو ولایت و خادمان سیاسی که با حرفهای زرین برای ملت تاجیک خصوصا ولایت سو شهری و دوستی بین تاجیک و قرقیزها ابدا پاینده башад. Надеюсь, что со сегодняшнего дня это пост дружбы будет работать круглосуточно для развития экономики, для улучшения жизни наших народов, наших населений. Поэтому вам тоже огромное спасибо. Будем работать, будем развивать и политики, дружеские политики наших глав государств. Мы все слуга народа будем реализовать в жизнь и будем служить нашим народам. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости, уважаемый Раджабой Ахмадзада. Сегодня, как вам известно, исторический день для всех жителей наших областей, как Бакенской области, так и Сагдийской области. Мы с вами собрались сегодня, чтобы стать свидетелями, участниками значимого события – открытия государственных границ двух государств – Кыргызстана и Таджикистана. Это очень значимое событие символизирует начало нового этапа взаимовыгодного сотрудничества, дружбы и всестороннего развития. В этот знаменательный день, благодаря нашим уважаемым главам государств, уважаемому Садыру Нургузевичу Джапарову и президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, мы открыли новый виток истории кыргызско-таджикского сотрудничества. Мы должны идти к дружеским отношениям, которые складывались на протяжении многих веков. Хочу особо отметить политические решения наших глубоко уважаемых президентов, которые создали исторические моменты открытия наших границ. تاجیک و قرقیز دو تاری همتنین تاجیک و قرقیز دو خاورزاد پرتف گستر دهر دو خورشید آفرین تاجیک و قرقیز دو جان و یک بدن قرقیز و تاجیک دو نقشی یک چکن. ای همدیاران عزیز سبزه Ошо менен достор, берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз менен бирге болгонуңуздарга чоң рахмат. Ыраазычылык айтабыз, бар болуңуздар. Низ эми эки элдин достугу бекем болсун, түбөлүк болсун. Ар дайым жакшылыктар эле болорсун.
көңіл бұрғаныңызға чоң рахмат. Каналға катталып қойыңыздар, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар.